ungalingi usiphaphele lento yenza uyasiphaphela njengamanje awuhloniphi umuntu omdala sokulayita thina ungasiphapheli hawu ngathi sikukhuza umuntu omdala ukuthatha donsa lo mntana vale mamela la webhuti sokulayita wena sokulayita ungasiphapheli mamela hey thatha lo mntana miyeke la kumina thatha lo mntana thatha umntana uhambe naye mamela la bale mamela la thatha lo mntana uhambe naye mamela wena sokulayita wena molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningo LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngubhuti omdala lana. Ubhuti omdala uthi unengxaki onayo nomntana wakhe oyintombazana. Ucela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele. Sathi ubhuti omdala ungawari thina singabomabiza sabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike. Bhuti omdala kunjani? Yaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila nami bhuti omdala. Ngiyazi ukuthi mina nawe besike sancokola kancinci bhuti omdala efonini na before sofika la kwakho yabo. Kodwa bhuti omdala ngoba khona ababukeli abasibukele njengamanje la ku Duyazi TV and nabo ngithanda ukuthi bebe involved kule situation esitila nayo namhlanje. Bengisacela nje ukuthi ubhuti omdala ezintroduce ukuthi igama ubani kwaye wayesibhalele namhlanje la ku Duyazi TV. Bafo mina uJimmy Ciliza bafo. Manje ngihlushwa ingane yami mfethu. Iyahlupha ayilala ekhaya yenza ama upside down angiyazi into engayisho mfethu ngikhathazekile kakhulu ngayo ngane. Uyasho intana eyintombazana lo sikhuluma intombazana mfethu wangihlupha mfethu manje ngingasazi ngize njani. Ukuyozama manje ubaba mhlambe njengomuntu ubaba ukuthi ekhulumisane naye emthathu indodakazi embeke la phansi ethi indodakazi ibheka nayi into errong akumela ngihambe kanje lifeini ngoba lento izokumoshela izinto ngicela usondele ngapha nje bhuti omdala ukuyozama ukuthi ukhulume nayo indodakazi ukuthi manje indodakazi irrong lento yenzayo and mina njengobaba wakho sengike ngazihamba lezi ndlela and ngeke ngaphila futhi before wena and ngiyayazi into errong uma ungabe wenza into errong uyabo into efana naleyo kwamhlalisa phansi wakhuluma naye engazama mfethu ngahluleka mfethu le ntombazana 2000 nama 2000 yazi njani ama 2000 ayinkinga mfethu ngiyazama nothi wona wonke kodwa ngiyanobe ngicorrectisha nje le statement ngoba ngibazongishaya ama viewers wami ngoba khona nama 2000 asibhekelele njengamanje abahloniphayo yabo so bengicorrectisha lokuthi hayi bona bonke khona abaphethayo khona abangahloniphi ngiyafisa ukuthi nimthole esihlaleni naye phansi mhlawumbe uzonizwa nina ngoba mina angilaleli nongilalela mfethu and angifuni ukumshaya ngoba ngamthanda kakhulu yebo manje ngiyazi ubaba lokuya mention ukuthi indodakazi yakho ayikumameli uphuma yena uma kumele ngabe ukhuluma naye from makho wadlula emhlabeni uma wale ndodakazi wadlula emhlabeni ebena ngaki makashi 32 ya 32 ngiyasho yena untombazana lo sikhuluma ngayo bena ngaki mhlambe iminyaka ebeka yenza igrade bani mhlambe bena 12 years bese mncane kakhulu ngasikhathi manje sekangakanani umuntu omdala seka lapho seka high school manje 29 ya uso 22 ngoba 22 ya no sekathi ngoba lama about 2 khona na 29 umdala bena kuba khona yena lo ozemuva no umuntu omdala sokwenza konke okusemandleni manje uthi sikuncedise ukuthi kuyo yonke le situation obhekane nayo njengamanje umuntu omdala yabo ngoba sifuna ukuthi uve ubuhlungu obukanje thina sikhona siDuyazi TV ukuthi singakuncedisa ngiyaxolisa ukuva lo ngibona nisiza abantu bafowethu nami ngiyafuna ningisize bafowethu ngangilahla ngaphandle angeke bhuti wami no ngeke into engivisa ubuhlungu ukuthi lokuthi uma sowadlula emhlabeni mhlambe kuba ukhuluma naye njengomawe yabo ngiyaxolisa ukuzwa lokho wena bhuti omdala na ngiyaxolisa ukuyisangoma somhlolo ukuthi kunani mhlawumbe ufuna isiphandla no istage umuntu omdala ngoba uyasho ukuthi 2000 ubosaphethe istage and uthatha advantage ukuthi ngoba sowubaba uwedwa ucabanga ukuthi mhlawumbe ngeke ukwazi ukuthethisana naye kodwa ngoba thina sikhona siDuyazi TV umuntu omdala sokunceda so uthi kuphi njengamanje uyabuya ebusuku uyabuya late njalo late because uhamba ubusuku nemini mara khona indawo singaya kuyo manje ucabanga singamthola kuyo la singaya khona somewhere la elokushini khona elokushini la otholakala khona nabafana ya no singaya umuntu omdala manje before kube late ne hayi futhi usibekezelela nje singamcinga ubusuku bonke ngiyasomthola ngoba yabona all right hayi no akuna stress somthola kumthola akho ahlo okay mekuthe bengisacela uthatha
ngiyacema ningene la emotweni siliphuthumele leli daba ngoba nami sengibheka isikhathi wena bhuti yabo ukuthi izosishaya kancinci bengisacela no ngangilinda lapho mayitama kancinci nje. Okay guys, so into esoyenza njengamanje ngoba niyeva umuntu omdala uyakhala akaphathekanga kakuhle uyasho ukuthi uyena ubaba okhona kulowa muzi umama akasekho and kunzima ukuthi sometimes umuntu wesilisa ekhulumisane nomntana oyintombazana ngoba leya connection ekamama nontombazana isuka ingekho sometimes yabo. And yona into engivisa ubhlungu ukuthi lama 2000 into abangayi-understand laba abastoti kodwa because I believe they are good people. Khona umunye 2000 elingibukele njengamanje ngoba ngikhuluma elimamelayo khona abangamameli nabo belibambe lingashoni and ngoba bazisa abantu abadala ubhlungu mayise ngabe bafumaneka benqunyiwe or bereshiwe balahlele endaweni umuntu oyena kumele manje evubhlungu ebekhona ukuthi ebekhona yenzela umsebenzi ukuthi eyoncwajana nani uye lo baba lona ongafuni ukuthi emamele. Ngiyacela wena mbukele ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona sishaya imoto thina siyobona ukuthi ubaba singamsiza kanjani sifumane lo mntana wakhe ongathi uyamkhataza. Ngiyacela wena mbukele ungayindawo. I'll see you just now. Okay guys, ndiyabulela nje ukuthi nisahlele nathi sesifikile lapha noGrootman ngoba kudala sifuna nje ngoba niyabona nani sokude kwaba mnyama. Grootman lami ngoba uyasho ukuthi uwo lo muzi lona. Ngiyabona lengane ijwayele ukuzala. Ngiyacela ukuthi sikhulumisane naye umuntu omdala singamlisi kakhulu ne sim-understandise. Ngizozama uzibamba kodwa lento angiyifuni. No asingene Grootman lami ngiyacela makuthe ngicela singene king yami uhambe phambi kwaGrootman ngoba ngiyazi uGrootman engamoshakala. Cela singeneni guys ngokuthula nje. Ya nami ukuphi mancane wena ufunani wena la ya ufunani ukulobonile ndono ufunani wena la soxolisa abantu abadala sesivusa abantu ngitshela idoti la ukutshela idoti ngani ukutshela idoti ngani shayana-ke mina ngiyathitha umoya umuntu omdala wena ufunani la ngithile mthungu wakhe umtshelile ubaba ukuthi uyakuphi athi unsatsibe ke mhulakile mkana umkhulu ma ungaka umkhulu ukhulisa ukwazela ukhulisa obani wena asasekhe ngenxa yakho wena wenzani umama wabulawa asasekhe ngenxa yakhe lo ehlupha mara wena wabulela noma ukuthi amhlupha vele ngapha lo muntu msisi ngapha lo muntu esithi umoya umuntu omdala esithi umoya wena uthi ufuna ingane yami wena mani uliyoba ingane yami ukena kai ubaba wakho lo manje awuhlithi umoya miyekele ozela webafo yini inkinga yakho kanti yini wayihlala nengane yabantu siyathandana nje umlobole lo muntu ohlala naye wazini ngothando wena wazini ngothando siyathandana manje yima ngoba mina uyangiva bafo ngoba sohleli naye la umlobolile lo muntu umtshela ukuthi baba akamnaki akenzi next ngaye unangako wena futhi una 35 so ngoba una 35 azange wacabanga kuwena ukuthi ngoba esho kanje umntana omncane uhambe yobuza kubaba mangabe uyamthanda ufuna ukumkhuphela inkomo ngicabangile ngabona ukuthi yes ukhona ukuhlukumezeka okhona enhlizweni manje wangayanga kubaba wakhuluma naye wathi baba nayi ingane ngiyibonile ngiyayithanda ingane yakho ngicela ukuthi ngikhulume ngiyishade indlela esikuyo le akushaye ngoba ngithi ngiyakuthanda kodwa awubuka ngihlukumeza and uyamthanda abantu la ngathi basongikhulumela nabo mara uya understand ukuthi ubaba wakho uyakuthanda no that's why eze wasibiza so wena ufuna ukukhera kuphela mangabe ubaba isimo sikho right no ngoba ufuna ukuthi eyazi umameli muthi wena funda ukugcina abantwana ngendlela eright umlobole wena umlobole lo mntana lo usendleleni yokumlobola iyuzisa leyo mali uyeza umrata ini wazini ngokurata wena umrata ini lo muntu manje mawulata wangafuna ukuthi elobole ngoba ubaba ukukhulisile elobole wena ekuhlokomele kanjani uzube mdala uthe ubaba umama wabulawa yini wabulawa ethi sekhe ngenxa yakhe lo engalali ekhaya i-heart attack uthe uhappy wena ukuthi umama wakho washona wahamba emhlabeni because of yena ngidlela kuthanda ngani umuntu omdala
wena ingane yami ngeke siyihlusa amakhamera sizoxusa wena la ekhaya sizoxusa wena la ekhaya ngicela ubambe lo mntana bamba lo mntana lo bamba lo mntana awume kancane wena mamela la wabiza amakomiti sizowachazela ukuthi wena uhlala nengane no ukwathisha ubaba mawushona uzokungcwaba lo muntu lo uzokungcwaba lo muntu lo vele lo hlule kukulokho sihamba naye no sihamba naye lo muntu omntana king yamthatha lo mntana lo sihamba naye thatha lo mntana lo thatha donsa lo mntana vale mamela la ebhuti sokulayita wena sokulayita ungasiphapheli mamela hey thatha lo mntana miyeke la kumina thatha lo mntana thatha umntana uhambe naye mamela la bale mamela la thatha lo mntana uhambe naye mamela wena sokulayita wena ungalingi usiphaphele lento yenza uyasiphaphela njengamanje awuhlonipha umuntu omdala sokulayita thina ungasiphapheli hawu ngathi sikukhuza umuntu omdala umntana lo wabulala umama wakhe ngathathakho uya-understanda leyo nto wena uzomshada kanjani umuntu kanjani ukhulumisana kanjani ngoba uhluleka ukuhlonipha ubaba ubaba zala wakho uzocela uxolo ngendlela eright no sokulayita bhuti omdala ungasiphapheli size kuwe la ngenhlonipho ngoba sifuna ingane manje uyasiphaphela uma wenza kanje hayi inkinga benginganazi nami ukuthi yinaba kibo no thina sokulayita inkinga bawucabanga ukuthi maybe siyizidengo kwesizilima or ucabanga ukuthi soba soft kuwena ngoba si-soft kuwena udelela ubaba wengane yini lento yenzayo mamela ungazilayitisi ngathi wena ungazilayitisi ngathi webhuti siyakuhlonipha sikusabi yezwa into omele uyazi leyo siyakuhlonipha sikusabi futhi ungalingi usilandela usale la ngazo kuthiwa ngenye imini ingane le ingenile la ekhaya ngebanga lakho zokubonisa ukuthi singobani hawu awuyithathe le ngane ufake emotweni umekhe sure ukuthi ayiphumi lapho hawu kazi uyabona lo muntu lona akafuni nokuhlonipha ubaba uzala ingane ucabanga ukuthi yinto nje encinci ubaba uyamxelela ukuthi le ngane le kwakuze umama ehambe emhlabeni uhambe because of any heart attack over lo mntana lona ongafuni ukuthi emamele so bengabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Duyazi TV .co.za ungalibali nokuthi usifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Duyazi TV yonke indawo ungalibali ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la on Duyazi TV ukuphi lo mamela ungaphindi wenze lamanyalo wenzayo wena ubhuti lengane le inomuntu ubakhiyele emotweni ya umeke sure ukuthi umkhiyele nobabakhe sihamba nayo lengane sise disciplinary camp ngicela ufone lapho ufonele ubaba lapho umtshela ukuthi lo baba lo dila one disciplinary camp umtshela ukuthi siyeza lapho siziso kunye nje okudelelayo hawu uyadelela lo mntana I love you guys and I'll see you on the next episode now ngiyabaleka bambe Braden bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bambe wosala wosala yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani kuhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la unishayisile ngapha kunjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukuveze kubheka usisi mfethu uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani kolani akhe lawo sewajokangujuni ngimthengele wona mara wayithengisanga nawasha nawayaneka sister bawatshontsha amaphupho abangani bakho ngithi labo hamba nabo phema nabo amadoda wakhe lo siphuthe umntana okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani hey we topless nigga hey brother nang hey kwenzakalani we topless nigga hey wenzani wena la wenzani umfazi abantu hey uyake ikamera yethu ezokulayita thina ungasiphapheli futhi ezokulayita ungasiphapheli nenzani mamela la sokulandela impahla zakho manje sisi thatha leso stand come on guys yini guys ya uzoshaya cabanga mase shayela amafastela nizothini wena uzombhatala angizini yena yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho mara yabona nje futhi aselanga ngokudlisa la angayidubuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazi ngeke
Mpukane ngani? Mamela la. Bhuti wami, mamela la. Mamela, awakho la mateki. Mamela la, sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni prefect. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Ovule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basipesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Urata. Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka mrata leni wanrata. Akiteleni. Why suzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutombitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yangani? Amengancane wena Mpukane. Amengancane wena Mpukane. Akukho ke jarete nyaka mona. Ha mpatale le rent. Ha o supportele ngwana. Ha ona ke o khoke bophelong ba ngwana ka ke tla itshisetsa. Sesifeza umntana emakamereni guys into engayifuni. Mara mama yehlisa umoya. Ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la. Uthatha uphetha. Ubahla ngwana. Ukama support wena ngwana. Yena utlam support. Kufena ukhomo support. Kufena. No, ukanomfa. Kufena mo support. No, angithi umntana. Njani? Kuyalebo bonke. Siyacela. Kopa ngwana Siyacela. Ha hona ngwana le tlo mothola. Ha hona ngwana le tlo mothola. Mara umntana uyamdinga ubaba naye. Ngwana ka ha mo khoti. Akhulume naye mhlawumbe niya lilisa le ngwana ka. bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no ke ngwana ha ke khoki batswadi ba hao mama ha ke khoki batswadi ba hao excuse no mama siyacela ndathatsa mama mama take it okay no a re batla lokise anything but i-access utla ka ma security ha hona ntho ke tlo fa yona mara ingane mama hey sumbe mama uyamazi lo sumbe mama ngiyacela sumbe hey himo mzisapha Mbele putu ngithumezile lo uyambona lapho uyabona njala uyambona njani la uzawela eSky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela eSky lo muntu wangilimaza lo putu ngithumezile lo uyambona lapho uyabona njani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ifebe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini umbhemisa ama-drugs ayela ngesikoleni ngase uthubise di-traction ya sekolong vele bhuti ha ona hane hore ntho tseo di bona ntse ke sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe wa dinka Intwana nje nje nje. Mara wawenza kanje. Nabangani ke tsa kanje jwang wena benzani nabangani bakhe umngani wakhe uMarasta uyabuya naye bamba lo muntu ehlisa umoya uyabona yini uyihappy nesisakho uyihappy ngalamanyala excuse ngiyaxolisa ngokule room le yeah ambol isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi no uyathamaya vele sikuphi Isikhiye la thina besingekho sicela ukubuya manje. oh beniye awuvule lapho uqoqa awuvule uyahamba wena uyahamba namhlanje uyavula lapho yini mina Esther uyaphetha wena yini lento yenzayo yini lento yenzayo ngithetha hey sumbe bambe uyamazi lo sumbe mama ngiyacela sumbe hey himo mzisapha mbele putu ngithumezile lo uyambona lapho uyabona njani la uzawela eSky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela eSky lo muntu wangilimaza lo putu ngithumezile lo uyambona lapho uyabona njani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ifebe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi okay wait moleni manje
Mpukane ngani? Mamela la. Bhuti wami, mamela la. Mamela, awakho la mateke. Mamela la, sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita, nothathe lento ifake emotweni brempethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Ovule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basipesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Urata. Wazini uthando umntana na14. Wabulala kami rata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambiza wena kutobiza. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yengane? Amene wena Mpukane. Ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama house chores mangala. Okay. Ubaba akho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami. Endumbini. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbini akungena ama camera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho. Uyasikhumbula lezo ngo? Oh, okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ay blue awu2. Okay. La kunzima. Ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza? Yeah, ngisebenza. Ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni. Njengokulela lana. So lento ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo leli lifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsamaya wa tseba so senkeditse. Gore le tsere tšhelete aka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse. Ya tseba. Inga 8000. Angifuni. Inga tšhelete aka. Malini? Tšhelete aka e kae? Imali kanti? Mr. D. Ika tšhelete aka. Ke nyaka tšhelete aka. Mr. D. Ke nyaka tšhelete aka. Ho ka senga o thusa nga sone. Ke nyaka 8000 yaka e kae? 8000 ka vela Mr. D. 8000 yaka e kae? Uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali. I know o ithutile something but ha ke la thuso nka mothusa nga yona. Mina ngicela. Ba buile hali sisi wa ke ba. Ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. So mina tšhelete aka ke no etsaka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete aka ke no etsaka. Ke tlo patala. As long as uma reverse nje lento. Ngicela reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama. How ka hala hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Hako. Nanke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyapi kanti? Manje ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry brother sorry. Yo. Guys kodwa yini yena lena? Afethi inguli yahlupha isana yabo. Uyenza Udulate ngo. Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusho ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Lebo. Alright ungangathi uyavuna. Uyamazi mari indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Ngoleni uzafuthi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. So why wena uyenza? Hey, lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona we. Akuberekisi nguri. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobela la ke sa batle. So kanti tso di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa. Icase imame